السلام علیکم بیننده ارجمند. برنامه اطلاعاتی تحلیلی نبض زندگی منظور شماست و در استودیو من الهام جان هاشموف طول نیم ساعت با اهل همکارانم از ستانسیه‌های تلویزیونی مستقل تاجیکستان بابت موضوع نوبتی برنامه صحبت میکنیم. موضوع امروزی برنامه چنین عنوان گرفته است: کارکرد پرتو و مسائل مشکلات آن در تاجیکستان. ما همراهی کارشناسان و متخصصان این موضوع امروز به پیشروی و مشکلات این ساحه رجوع خواهیم کرد. اینک امروز در برنامه تماشا کنید. کارکرد پرتو و مسائل و مشکلات آن. فرهنگ جداکنی پرتو را به مردم چگونه تربیت کنیم؟ برای تشکیل فعالیت کارگاه‌های کارکرد پرتو کدام کار در شرط اول می‌ایستد؟ موضوع کارکرد پرتو در دیگر منطقه‌های کشور در کدام حالت است؟ کارشناس برنامه اوید این مسائل مبرم در استودیو کامیله و فرانگیس علی بویمنا، آموزگاری دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاهی دولتی تجارتی تاجیکستان. موضوع پرتو و کارکرد آن همیشگی در همه دور زمان موردی بررسی و محاکمه قرار دارد. این مسئله در همه منطقه ها تابش و مشکلات خود را دارست. مثلا در خوجند از سال 2000 این جانب اندیشه کارکرد پرتو در هر یک مجلس های جنبستی فعالیت ساحه‌های خواجگی خلق شهر بررسی می‌گردد و ضمن محاکمه آن البته در مورد کارکرد پرتوها متخصصان اندیشه های خود را میگویند. اما این مسئله با مبلغ ارتباط دارد. برای خریدن تکنولوژی های معاصر کارکرد پرتو مبلغ لازم است. امروز چند شرکت های علاهده با تشبث خود پرتوهای پلاستیکی و کاغذی را جمع آورده آن را کارکرد گذرانده محصولات دیگر استحصال کرده شدند. اما محصولات دیگر به شکل پرتو همان کارکرد نشده باقی مانده است. گزارش نخستین برنامه از شهر خوجند است. همکاری ما مفتون شکر در این مورد گزارش تهیه کرده است. همراه تماشا میکنیم. السلام علیکم استاد. ما حالا در موضع قرار داریم که تمام پرتوهای حدود شهر خوجند را در یک روز 3 مرتبه غنوچین کرده به این موضع آورده میپرتویند، اما به کارکرد آن هنوز پرش شروع نکردند. این مشکلات یعنی کارکرد پرتوهای سخت و معیشی و ساختمانی نزدیک 20 سال می شود که هنوز در شهر خوجند حل خود را نیافته است و سبب اساسی حل نشدن این مشکلات را به مبلغ وابسته می کنند. در شهر خوجند همه روزه 29 عدد نقلیات مخصوصی پرتوکشانی در 3 بست قریب 700 متر کوبی پرتوها را به پرتوگاه شهر می برارد. در داخل آن تمام نموده پرتو از قبیل پلاستیک و شیشه، آهن و مواد پلی اتیلنی و حتی باقی مانده های اورکچه های کودکان به مشاهده می رسد. عین حال این نموده پرتوها به نوع جدا و دیگر باره کار کرد نمی شود. در حدود شهر برای جدا کردن پرتوها با نو جدا کردن در هر یک نقطه های جمع‌آوری پرتوها اختیار گذاشته شدند که در آنها نوشته گذاشته شدند که هر کدام نوع پرتوها به کدام پرتوختی گذاشته شود. اما از طرف شهروندان باشندگان حدود شهر این نوگانی رعایت کرده نشد متاسفانه. اینجا کارخانه کارکرد جداکنی پرتوهای سخت معیشی شهر خوجند است و آن در داخل پرتوگاه شهر بنیاد یافته ایستاده است. ساختمان آن سال 2019 شروع گردید و تا امروز ادامه دارد. متخصصان میگن احتمال است این کارگاه تا آخر سال روان یعنی پس از 3 ماه دیگر پورا به فعالیت شروع کند. حالا تمام کارهای ساختمانی به انجام رسیده است. تجهیزات و تکنولوژی به نوع جدا نمودن پرتوها را از کشور فدراسی روسیه آورده نصب نمودند، اما هنوز اجازه فعالیت ندارد. حالا اگر اینجا همین محصولات آورده یک جا پرتافتن گیرده چقدر محصولات ما اینجا بار میتیم. اگر وی جمع آوری کنیم چقدر برد میکنیم ما. محصولات اشیاء خام برای دیگر کارکرد کارگاه ها میشه. بهتر کنیش نه. چقدر توانیم اگر این خیلی کارگاه های بسیارتر کنیم همه قدر
тоҷикистон пеш мебард. агар ин коргоҳ ба фаъолият оғоз кунад наздик 15 нафар бо ҷойи кори доимӣ таъмин мешаванд ва партовҳои шаҳрро ба навъу намуд ҷудо карда ба корхонаҳои истеҳсолӣ ки ба коркарди дубора машғуланд месупоранд. ин амал барои пешгирӣ аз вайроншавии муҳити зист мебошад. дар ҳоли ҳозир ин корро шахсони алоҳида иҷро менамоянд. ин зан сокини 48 солаи яке аз ноҳияҳои наздиктарини вилояти суғд аст. мегӯяд ҳамарӯза ба партовгоҳи шаҳри Хуҷанд омада партовро ба навъҳо ҷудо мекунад ва барои иҷрои кораш ҳар бегоҳ маблағ мегирад. масалан 1 килограмм шиша ки ҷамъ меоварад 30 дирам аст. агар дар як рӯз 10 килограмм ин намуди партовро ҷамъ кунад пас 30 сомонӣ ба даст меорад. аммо арзиши зарфи полиэтиленӣ ё худ бакалашкаҳо дигар аст. барои 1 килограмми он 1 сомонӣ медиҳанд. бакалашка мечим ҳамон канораш бимекрим маъқул бача афтаун ном мехӯрам. инҷо коргоҳи хурди ҷамъ ва коркарди зарфҳои пластикӣ аст. дар ин коргоҳ гурӯҳи занҳо аз партовгоҳ зарфҳои пластикиро ҷамъ намуда оварда барои коркарди дигарбора месупоранд. дар инҷо 5 нафар бо овардани зарфҳои пластикӣ ва пресс кардани он машғуланд. пресс мекунем бакалашка синтефон мебарорам. синтетика чӣ ки медонед, синтетика яке аз маҳсулотҳои беҳтарин пешқадам рафтост. синтетика мебарорам. дар вилояти суғд махсусан шаҳри Хуҷанд чанд корхонаҳои хурд мавҷуд аст ки он партовҳоро коркард намуда маҳсулот истеҳсол менамояд. коршиносон мегӯянд имрӯз партовҳои аз ҳад зиёди маишӣ ва ҳамсаноатӣ боиси вайрон шудани на танҳо ҳаво балки таркиби хоку об гардидааст. зеро дар ҳар минтақаи вилоят тамоми партовгоҳҳо ба талаботи стандарти дохилӣ ва ҳам байналмилалӣ ҷавобгӯ нест. мувофиқи қоида партовҳо то 2 метр хокпӯш шавад то гази метан ва оби боқимондаи он нобуд гардад, аммо ин кор анҷом дода намешавад. дар натиҷа дар партовгоҳҳо хатари экологӣ ва ҳам сӯхтор ба миён меояд. 70% аҳоли вилояти суғд дар деҳот зиндагонӣ мекунад. дар деҳот бошад агар мо вилояти суғдро гирем фақат 3 ё 4 ноҳиянда корхонаҳое ки коммуналӣ ҳаянд дигар ноҳияонда нест. одамҳо ҳамон партова куҷо хоҳанд ҳамоно мепатон. обычно инҳо лаби канал ва лаби қишлоқе где зиндагонӣ мекунанд гифта меранд ҳамонҷо мепатон. пеши лаби сойба мепатод ва сой об кади гифта мерад дарёо мерад. оби дарё вайрон мешад. шумо медонед ки оби дарёи Сирдарё уже хӯда намешад. 15-20 сол то ҳамона хӯда мешуд. ҳозир вай питивой не, вай фақат барои полив технически, чунки намакаш бисёр. хатарзо будани ҷамъшавии партовҳои зиёд ва ифлосшавии ҳаво аз партовҳоро мутахассисон ба истеҳсоли гази карбон дар таркиби ҳаво рабт медиҳанд. аз боқимондаҳои партов обҳои ифлос ба вуҷуд меояд. ҳамаи он якҷоя ба таркиби хок, об ва ҳам ҳаво таъсири манфӣ мерасонад. он боиси паст шудани сифати оби нӯшокӣ мегардад. ягона роҳи пешгирӣ ин ташкили корхонаҳои бузурги коркарди партов аст, аммо сохтани чунин корхонаҳо маблағи зиёдро талаб мекунад. пластика истифода мурдад ё майда мекунад вая сони хуш мекунад ҳамон барои производство целлофану пластикову бутилко вай як 10% примерно истифода бурда мумкин. картон бошад, картон, қоғозҳои кӯна ки бошад ва я переработка кардан мумкину аввал қоғоз сифаташ қадам нағз набошад лекин уже партофтани ба партовгоҳо кам мешад. ҳамон технологии пурра истифода бурдан ҳамона, чунки ҳар як отход барои ягон чиз ин сирё мешад барои дубора кор кардан ё 3 бора кор кардан. например ани пахтаи гиридагар чигит мебарод худи отход ҳисоб мешавад. но аз чигит бировардан мумкин рӯған рӯғане ки соабсок мебарод соун бировардан мумкин тоиреме уже ҳамин отходҳои ани якта намуди вай уже
почти 90% استفاده برده میشه. عین حال در شهر خوجند همگی یک چند سیخ‌های خردی کارکرد پرتو عمل می‌کند، اما فعالیت آنها در دایره محدود است. تا آخر سال باید انتظار شد که کارگاه نوی کارکرد پرتو به فعالیت آغاز کند. اگر شماره این کارخانه‌ها بیشتر شود، ساکنان با جای کار دائمی تامین می‌شوند و هم با دست خود وضع محیط زیست را از افلاس شوی امین می‌دارند. در حال حاضر کارشناسان وضع حفظ محیط زیست را میانه بهاگذاری میکنند. مفتون شکر و نسیم رحیمов مخصوص برای برنامه نبض زندگی. بیننده های ارجمند، شما برنامه اطلاعاتی تحلیلی نبض زندگی را تماشا کرده ایستادید و موضوع صحبت ما کارکرد پرتو و تکنولوژی معاصر کارکرد آن می باشد. در روی عالم از روی ردبندی کشورهایی که ساحه کارکرد پرتوها را خوب به راه ماندند، جمهوری کره جنوبی در جای اول می ایستد. کارکرد پرتوها این یک روند نو در حرکت اکولوژی می باشد. از آن که ما با پرتوها چگونه مناسبت می کنیم، حفظ محیط زیست، سلامتی و ترکیب خاک وابستگی کلان دارد. چون در بالا اشاره رفت، تشکیل کارگاهی که با کارکرد پرتو فعالیت می برد آسان نیست، زیرا تشکیل کاری یک کارخانه برای ماندن یک کاری دیگر و همچنین برای ماندن مکانیزم تطبیق و منظم کار کردن آن البته کاری دیگر و مشکلی گوییم دیگر می باشد. ما این مسئله را از نماینده این ساحه دیرکتور گنرالی کارخانه واحد دولتی خدمترسانی نقلیات سانیتری شهر خوجند دوران شاکرов پرسان شدیم. ژورنالیستی برنامه با این نفر مصاحبه تهیه نمود. همراه تماشا میکنیم. خیلی که میبینید در حدود شهر خوجند یک چند نمودهایی که قوطی‌های پرتو گذاشته شده در جای مخصوصی قوطی‌های پرتو پرتویی، نقطه‌های پرتو پرتویی و این رو ما برای اولش که پیش از آن گذاشتن با طریق من تلویزیون با طریق دیگر برنامه‌های تلویزیونی و دیگر رادیویی و دیگر مجله ها با خودی اهالی فهمانده بودیم که در هر یک نقطه جایهای پرتو مخصوص قوطی‌های پرتو گذاشته شده است که با اون به طریق و با اون نوشتجاتی مخصوص است برای پرتوتنی، مثال قوطی برای موی، برای پلاستما ظرف‌های شیشگی یا خاک‌روبه یا دیگر نمودهایی که پرتوجو برآورده پرتو را میپرتویند از همون قوطی رو سارتیرافکا کرده و هر یک قوطی جابجا کنند. متاسفانه از طرف شهروندان ما خیلی که تا امروز مشاهده کردیم، من خودتون دیده ایستون این رو رعایت نمیکنند. میبینیم که در همون وقتی که در هر نقطه پرتو که من نظر میکنید، وقتی که ما در یک روز 3 مرتبه کاربری میکنیم برای گرفتنی یک سحر، یک عبید، یک بیگو برای جمع کرده برآوردن پرتو اثر نقطه پرتو از حدودی میکرونوحی و محله های حدودی شهر خوجند به این شهروندان درست اهمیت نمیدهند. به معنای من خیلی که گفتم به این قوطی‌هایی که ما مخصوصا نوشته جات است در زمین پرافتگی یا گرد و اطرافش افلاس یا در همونجا مثال هر نمودی کاغذ پاره نوشتگی ما اونجا دیگر نمودهایی که پرتوها نوشته بود به همین رعایت نمیکنند. ما کوشش کردیم که همین اون رو برای تازه آزاده نگاه داشتنی اول شهر هزمان شهر خوجند و برای سری وقت گرفتنی پرتو از تمام حدود شهر خوجند تازه کردنی گرد و اطرافی محله ها از پرتوهای سختی میشی. متاسفانه من خیلی که باید بار من تکرار شدم میگم از طرف شهروندان محترم احتمال خواهش میکنیم که برای همین برآوردنی پرتو سری وقت ساعتش معین شدگی در جایی که نقطه پرتو نوشتگی در همون ساعت برآورده شود. پرتوهایی که هر خیلی هست رعایت نمیکنند، پرتوهای سختی میشی ساختمان میکنند و جایی که نقطه پرتوهای قریب که یک مرتبه ما 3 مرتبه در یک روز خدمت رسانی باید که کنیم میشد که روزهایی که قریب در هر نقطه هم پرتو 10 مرتبه 8 مرتبه یک ماشین رفته و میکند که برای گرفتنی هم پرتوها. کدام نمود پرتوها در این کارگاه نو تاسیس کار کرد میشوند؟
برای کارکردی ظرف‌های اساساً پلاستماسی، ظرف‌های چوبی، کاغذ پاره کاردون میگن. برای همین بها اساساً اون کارخانه‌ای که تشکیل یافته ایستاده است برای این آماده است. بیننده های ارجمند، شما برنامه اطلاعاتی تحلیلی نبض زندگی را تماشا کرده ایستادید و ما از موضوع پرتوها و کارکرد آن در شرایط کنونی صحبت داریم. در شهر باختر ولایت خدلان یک چند نقطه جمع‌آوری پرتوهای کارکرد شونده موجود است که در آنها صاحبکاران محلی از ساکنان ظرف‌های پلاستیکی و کارتون و کاغذ پاره‌ها را خریداری می‌نمایند. در چنین کارگاه‌های خرد تنها کاغذ کارکرد کرده می‌شود. از روی معلومات‌ها دیگر در یگان شهر و ناحیه‌های ولایت خدلان چنین کارگاه‌های کارکردی پرتو فعالیت ندارد. اما در دایره لایحه یکجایی اداره دولتی فرعی کمونالی شهر باختر و شریکان رشد تشکیل چنین کارخانه در آینده به نقشه گرفته شده است. این مسئله ها در گزارش نوبتی برنامه مطرح گردیده است که از جانب ژورنالیست امانجان محکمov از تلویزیون قرغان‌تپه شهر باختر تهیه شده است. همراه تماشا می‌کنیم. алиҷон сайфиддинов дар хоҷагии манзилию коммуналии шаҳри бохтар кор мекунад. ӯ ҳар рӯз бо ҳамроҳонаш нуқтаҳои партовпартоии сокинон ва идораву муассисаҳои ҳудуди маркази вилояти хатлонро тоза намуда, дар ин баробар ба ҷамъоварии партовҳои сахти маишӣ машғул аст. алиҷон аз он изҳори хушҳолӣ мекунад ки бар замми маоши моҳонааш аз ҳисоби фурӯши ин партовҳои коркардшаванда ҳар рӯз 50-100 сомонӣ ба даст оварда, онро дар эҳтиёҷоти оилааш сарф мекунад. ساعت خطی از ساعت 6 تا بگه کار میکنیم. اینه بخلشکک، این همی یکون شیشه بر روی که ما لیشن فقط بخلشکک جمع میکنیم. هر کس اوکی، هر خیلی. کارابکا اینه شیشه گوست اینه مثل چیزی همی در فروش هسته جمعش میکنن میگیرنش تمام. ба гуфтаи алиҷон сайфуллоев чунин партовҳоро на танҳо онҳо мегиранд, балки идея аз сокинон ҳам ба ҷамъоварӣ ва фурӯши зарфҳои пластикӣ, кардону коғаз, ашёи полиэтиленӣ ва амсоли ин банд гардида ба нуқтаҳои қабул месупоранд. дар шаҳри бохтар якчанд нуқтаи ҷамъоварии партовҳои коркардшаванда мавҷуд аст ки дар онҳо соҳибкорони маҳаллӣ аз сокинон зарфҳои пластикӣ ва кардону коғазпораҳоро харидорӣ менамоянд. дигар намуди партовҳоро бошанд ба гуфтаи ҳолдонҳо ба шаҳри душанбе, вилояти суғд ва ҳатто хориҷи кишвар интиқол медиҳанд. зеро феълан дар ягон шаҳру навоҳии вилояти хатлон корхонаи коркарди партов мавҷуд нест, аммо дар доираи лоиҳаи якҷояи идораи давлатии фаръии коммуналии шаҳри бохтар ва шарикони рушд ташкили чунин корхона дар оянда ба нақша гирифта шудааст. бо бонки рушди аврупо ҳамкорӣ кардем. як партовгоҳи умумӣ сохта шуд. 2 миллион грант ва 2 миллион гардонда мешавад. барои ҳамин дар 2028 این قرض‌ها به اتمام میرسد و در آنجا کارکردی پرتوهای سختی معیشی به کار برده میشود. هم میتونیم که گاز استحصال کنیم، سوزشواری استحصال کنیم و پلاستیک ها را کپسولا کرده از پلاستیک ها قبورهای آبگذاری پلاستماسی و دیگر چیزها را ساخته ایم. بله، تا حتی که در تریزه های پلاستیکی هم به کار میرود اونها. мутахассисони соҳаи коммуналии шаҳри бохтар татбиқи амалии лоиҳаи мазкуро талаботи замон дониста онро аз ҳар ҷиҳат манфиатбахш медонанд. онҳо тасмим гирифтанд ки бо пайдо шудани сарчашмаҳои иловагии маблағгузорӣ дар маркази вилоят корхонаи коркарди партовҳои сахти маиширо бунёд намоянд. асос 5 миллион 400 ҳазор агар буҷет пул медоданд, ба ҳамин 5 миллион 400 ҳазор корхонаи хоҷагии коммуналӣ коркарди партовҳоро мекунанд. ҳамин лоиҳа ба пуррагӣ ба анҷом расад, ҳатто ки метавонанд шаҳрвандон ҳам партовҳои худро ба фурӯш диҳанд. дар ин баробар партовҳои табиие низ мавҷуданд ки баъд аз коркард дар хоҷагии халқ ҳамчун маводи лозима ба кор бурда мешаванд. кампост яке аз онҳо буда аз партовҳои органикӣ аз ҷумла барги дарахтон, боқимондаи маҳсулоти ғизоӣ, появу барги растании сабзавот, алафҳои бегона, хокаи ангишт, хокистар ва ба монанди инҳо омода карда шуда, он ҳамчун нурӣ дар баланд бардоштани ҳосилнокии зироати кишоварзӣ истифода бурда мешавад. бояд ки чоҳ кананд, чиқере ки дидед, дар чоҳ як қабат ба қабат бояд ки пораҳои боқимондаи моддаҳои органикӣ, аз он ҷумла барг, аз он ҷумла чӯб
و از اون جمله خاک آهک و اینچنین خاکی انگشت افقادهایی که باقی میماند در موسر نپرتان و میتوانند ویا گرفته همچون کمپوست تیار کنند. البته برای تیار کردن بیوکمپوست یگان خراجات ایلاوگی لازم نیست. برای که این از خودی همه پرتوهای استحصالی و معیشی تیار کردن ممکن است. پوچاق تخم، خاکستر، پاروی حیوانات، پشم حیوانات و پوست حیوانات که در وقت استعمال چیزای زیادتی میماند. وقتی آز من تیرما آماده ایستاده وقتی خزان ریزه برگ بسیار میریزه اینا استفاده برده ممکن. олимон ба ин назаранд ки омода ва истифода бурдани компост дар пешбурди кори хоҷагидорӣ ва кишоварзию заминдорӣ манфиатбахш буда ин таҷриба солҳо боз дар вилояти хатлон ҷорӣ шудааст. бахусус дар шароити кунунӣ ки нархи нуриҳои органикӣ ва минералӣ баланд гардидааст, деҳқонон ба ин усул бартарӣ дода ба натиҷаҳои самараовар расида истодаанд. масалан агар 1 гектар 30-40 тонна ما پاروی حیوانات استفاده کنیم اگر ما اینو تیار کنیم در 1 گیتار تا 4 تن استفاده ممکن است که 10-15 برابر این کم باشد. در ترکیب کمپوست الیمنت های لازمی که برستنی برای نشو نموش برای حاصل لازم است میدهند. در ترکیب کمپوست تیار کردگی ماکرو میکرو الیمنت ها موجودند. از آن جمله نوری آزوتی آزوت، فسفر، کالی، مگنی، آهن و الیمنت های خاکستری در اینجا دیده می شود. барои тезонидани ҷараёни пӯсиши партовҳои органикӣ ки аз омехтаи онҳо компост истеҳсол карда мешавад, мутахассисон илова намудани хокаи оҳак ва дар ҳар қабат рехтани обро тавсия медиҳанд. бо риояи ҳамин қоидаҳо чанде пеш дар филиали институти зироаткории вилояти хатлон семинари омӯзишӣ гузаронида шуд, ки дар он сокинону кишоварзон иштирок намуда доир ба коркарди партовҳои табиӣ маълумот гирифтанд. гуфта шуд ки фасли хазонрез барои иҷрои ин амал бисёр ҳам мувофиқ буда, тайёр шудани чунин нури органикӣ то кишти баҳорӣ айни муддао мебошад. бинандаҳо арзманд барномаро идома медиҳем. дар минбари коршиносии барномаи мо имрӯз қарор доранд комилова фарангиз алибоевна, омӯзгори донишгоҳии иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд. маълума хуш омадед. саломат бошед. хуб, ман чун сухан дар мавриди коркарди партов рафт ва дар радабандии ҷаҳон он давлатҳое ки имрӯз технологияи коркарди партовро ба роҳ мондаанд бо нишондиҳандаи ҳудуди қариб гӯем 70% он партовҳое ки масалан дар Кореяи ҷанубӣ ҳаст гӯё аз рӯи он радабандӣ нишонда шудааст ки коркард мешавад. дар ҷои аввал қарор дорад ва ин радабандӣ байни 150 давлатҳои рӯи олам ва аз кишварҳои пасошӯравӣ эҳсоне дар мақоми 14 қарор дорад. ва ман аз шумо пурсиднӣ ҳастам ҳамчун як нафар мутахассиси соҳаи иқтисод ки ва шогирдон аз ин фан дарс медиҳед, коркарди партов аз нигоҳи илми иқтисод оё манбаи даромад буда метавонад? албатта бале буда метавонад. барои он ки партовҳо агар умуман гирем партовҳо таъсири манфии худро ба ҳам атмосфера, ҳам гидросфера ва литосфера, яъне ки хок таъсири мусбӣ манфии худро мерасонад, таъсири манфии худро мерасонад. ва кадом дар ҳамин дарсҳои фанни илми экологӣ ки мо мехонем, кадом давлате ки аз сарватҳои табиӣ бой аст, ҳам аз ҷиҳати иқтисодӣ низ хеле бойтарин ба ҳисоб меравад. ва коркарди партов яке аз масъалаҳои глобалӣ мебошад ки ҳар як давлат бояд вобаста ба шароити худ, вобаста ба пешрафти илму техникаи худ партовҳои худро бояд коркард кунад то ин ки ба иқтисодиёти худ фоидаи биёрад. чӣ гуна фоида мебиёрад ба иқтисодиёти худ? яъне ки гуфта метавонем мисол барои коркарди 1 тонна макулатура коғазпораҳо мо сарфа мекунем аз 8 то 10 дарахти то 12 сола дарахтро мо чикор мекунем, сарфа мекунем. аз ин мебарояд ки барои ашёи хом аз дигар давлатҳо харидорӣ накарда аз давлати худ аз ҳамин партовҳои худ мо метавонем ҳамчун сӯзишворӣ, ҳамчун ашёи хом аз нав истеҳсол карда, коркард карда аз нав истеҳсол кунем. ва дуюм барои мисол чӣ хеле ки гап дар бораи коғазпору макулатура рафт, барои истеҳсоли
коғазҳои сафед, коғазҳои сафеди офисӣ бошад. Камаш 20 дарахти 12 сола барои мо зарур аст. Барои як китоб бошад 5 килограмм дарахт лозим мебошад. боз як дигар усул ҳаст, усули платонӣ бо усули термомаҳлулшавӣ мегӯянд. Дар он усул партовҳои резиниро об карда, яъне ки истифода бурда, коркард карда, аз он 600 литр нафт гирифтан мумкин аст. Аз ин 600 литр барои мо 200 литр бензин ва 200 литр мазут ё чи? Дизелни топливо. Сӯзишвори дизелӣ гирифтан мумкин аст. Ва албатта ҳамаи ин нишондиҳандаҳо барои иқтисодиёти ҳар як давлат, барои пешрафти иқтисодиёт таъсири хеле калон мерасонад. Биле, маълума ташаккур. Як гузорише ки мо аз телевизиони Қурғонтепаи шаҳри Бохтар тамошо кардем дар мавриди оне ки дар баробари масалан коркарде ки имрӯз дар Тоҷикистон бештар коғаз коркард шуда истодааст ва ҳамчунин гӯем зарфҳои пластикӣ. Албатта. Ва дар як қисмати дигари гузоришаш онҷо ҳамроҳи мутахассисони соҳаи гӯем кишоварзӣ ва гӯем академияи кишоварзии Тоҷикистон онҷо ишора дар мавриди компост. Компост кардан. Компост гӯронидани партовҳо. Гӯронидани партовҳо масалан гӯем маълум аст ки фасли гӯем тирамо хазонрезӣ аст. Ва бисёр як мавриди қулай ки инҷа шумо онҷа як ишораи ҳам рафт ки барои 1 гектар заминро масалан гӯем пории минералӣ ки таъмин кардан ҳудуди гӯем то 28 то қариб 30 тонна пору меравад. Барои компост онҷо мутахассис мегӯяд ки ҳудуди 4 тонна кифоягӣ мекунад ки масалан ҳамаи ҳамин замина қувват бахшад. Яъне мо метавонем ҳамин қисмати гӯем барои гӯем ҳам пории минералӣ гӯем аз истеҳсоли худиро маълум аст ки ҳозир нуриҳои минералӣ ин қадар қимат шуда истодааст. метавонем дар ҳамин маврид ҳамин технологияро низ ба гӯем ба роҳ монда бошем. Албатта метавонем, чунки ҳозир чӣ хеле ки шумо гуфтед вақти хазонрезию вақти тирамо ҳаст, мо метавонем аз ҳамин хазонҳо ё ин ки партовҳои истеъмолиро низ органикӣ, яъне ки пӯслохи мисол хӯрокворию дигар чизҳоро мо метавонем ҳамчун пору ба заминҳои кишоварзӣ, ба заминҳои кишкорӣ истифода барем. ва ғайр аз ин боз дигар усулҳо ҳаст, метавонем аз ҳамаи отходҳо метавонем биогаз, яъне ки гирифтани биогаз, газҳое ки барои ҳамчун сӯзишворӣ мо метавонем 1 тонна партови сӯзишворро ба қариб ки 500 килограмми биогаз биогаз истеҳсол кардан мумкин. ё ин ки ангишт санг. Ангиштангро низ метавонем бо истифода аз партовҳои худ сарфакорона, оқилона ва сарфакорона истифода барем. Маълум аст ки масалан зимистон барои мо ҳамешагӣ манбаи ягонаи гармкунии хонаи мо ин қувваи барқ аст. Дар сурати масалан аз ин гӯем усулҳо истифода кардан ҳатман мо метавонем гӯем ҳам гӯем нурии барқро сарфа кунему ва ҳам аз партовҳое ки дар фаъолияти рӯзмарраи худ истеҳсол мешавад истифода барем. Коркард кунем. Ташаккур. Маълума ба андеши шумо барои ташкили фаъолияти коргоҳи коркарди партов кадом корро ташкил кардан дар шарти аввал меистад? дар шарти аввал якум ба фикри ман аҳолӣ бояд маърифати экологии баланд дошта бошад. Ташаккули маърифати экологӣ. Вақте ки ҳар як ҷавон оғоз карда аз боғча, мактаб, мактабҳои миёна, мактабҳои олӣ, ҳамаи аҳолӣ мо бояд бо маърифати экологӣ баланд дошта бошем. Ва партов, масъалаи партов бошад, ҷудо кардани партов ба намудҳо ин хеле роҳи мубрам мебошад. Боз чӣ хеле гап дар бораи фарҳанг ва маданияти экологӣ рафт, мехоҳам қайд кунам ки якумин маротиба соли 1997 аз тарафи ташаббуси пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон барномаи давлатӣ оид ба тарбия, рушди тарбия ва таълими экологӣ дар он ҷо қарор карда шуда буд ва то ҳозир ин давом дода истодааст. Яъне ки дар он барномаҳо дар бораи баланд бардоштани маърифати экологӣ боз як нуқта гуфта буданд ки аз соли 2000 сар карда новобаста аз ихтисоси донишҷӯён, новобаста аз ихтисос кадом боғча бошад, хоҳ мактаби миёна ё олӣ, илми экология
ҳатман ҷорӣ карда шуда буд ва то ҳол ин давом дода истодааст ки мо бояд аҳолиро бо радио телевизион бо дигар алоқаҳое ки мо бо аҳолӣ дорем ба онҳо маълумот диҳем ки чӣ гуна ин партовҳо ба ҳам саломатии худи инсон ба саломатии фарзандонамон ба тамоми саломатии аҳолӣ таъсири манфии худро расонида истодааст. як нуқтае ки ман инҷа аллакай шумо саволи навбати ман буд ки қисман посух гуфте дар мавриди тарбия кардани анҳамин фарҳанги ҷудо кардани партов ростӣ барои ин кора кардан ягон институт хондан дар кор не ина гӯё мо камтар маърифати масъулият да масъулият фикр кардан оё ман чӣ кор мисол ман ба донишҷӯён мефаҳмонам ки хай ман як тами коғаз партофтам чӣ шудааст ин тавр не ҳамин як нафари шумо як миллионҳо нафар чунин шахсоне ҳастанд ки ин тавр мегӯянду муҳити худро шаҳри худро ифлос мекунанд хай коғаз дар ваи несту нобудшавии коғаз дар муҳит ҳам дар рӯи хок ин то як моҳ меравад коғазпораҳо зарфҳои пластикӣ бошад ин то 10 сола полиэтилени бошад то инам то 10-15 сол полиэтилени вобаста бо шакли хусусияти физикиошон таркибиошон бо чӣ сохта шудад шишаҳо бошанд то 1000 сол дар рӯи хок меистанд онҳо умуман метавонем гӯем ки ҳал нашаванда ҳастанд ва масалан пешниҳодҳои шумо вобаста барои беҳтар кардани он ки охирам чун сухан дар бораи коркарди партовҳо рафт масалан ҳар як нафар дар оҳидагӣ наметавонад масалан партовҳо коргард кунад аммо як нуктаи бисёр хубе гуфтем ки ҳамаи моро ба ана ҳамон идея мебурдаги чиз ин ана ҳамон маърифати экологии мо агар қутии партов навишта шуд ки коғаз шиша ё партови сохтмонӣ бояд мутобиқ ба ҳамон масалан дар хона чӣ аст мо ҳамешагӣ фарзанди хурдие мефиристонем ки рав масалан партов онҷо бурда партов ва ҳатман мерад ки масалан қадаш ки ба қутӣ намерасад ба замин мепартояд ин як оддитарин гӯем меъёр ва пешниҳодҳои шумо дар ин маврид албатта пешниҳоди ман доир ба мавзӯи мо мавзӯи хеле актуалӣ буд хеле актуалӣ ва мубрам ҳаст ки ҳар яки аҳолӣ ҳар яки ману шумо аҳолӣ бояд ки маърифати хуби экологӣ дошта бошем мо бояд дарк кунем ки ин партовҳо мана мо медонем ки чандин солҳои зиёд дар кор аст ки ин партовҳо ҳал шаванд ҳам муҳити шаҳрамон зебо шавад тоза озода бошад кодексу консепсия ки дар ҷумҳурии тоҷикистон қабул шудааст аз рӯи ҳамон кору фаъолият барем муаллима барои иштирокатон ва посух ба суолҳои барномаашон ташаккур мегӯям дар суҳбати дар минбари коршиносии имрӯзи мо ҳузур доштанд комилова фарангиз алибоевна омӯзгори донишгоҳи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд буданд барномаро идома медиҳем бинандаҳои азиз имрӯз мо ҳамроҳи шумо бобати технологӣ ва роҳу усулҳои коркарди партовро баррасӣ кардем дар барнома мутахассисону коршиносон иштирок карда бобати роҳу усулҳо ва ҳамчунин чораҳои манфаатбахшии ин мавзӯъ андешаи худашонро баён карданд партовҳои маишӣ қисми коркардшавандаанд мо огаҳ шудем ки дар минтақаҳои тоҷикистон масъалаи коркарди партовҳои маишӣ дар ҳоли рушд мебошад барои тоифае аз одамон ҷамъоварии коғазпораву зарфҳои пластикӣ чун манбаи даромад ва кору бори зиндагӣ шудааст дар баробари ин онҳо муҳити зисти моро аз ифлосшавӣ эмин нигоҳ дошта истоданд дар шаҳрҳои марказӣ гузоштани қуттиҳои партов ва ҷудо кардани намудҳои партов як намуд тарбияи мадании сокинон мебошад ки ҳангоми баровардани партовҳояшон онҳоро аз ин намудҳо ҷудо карда ба он қуттиҳо мепартоянд бо ин амаламон мо на танҳо саломатӣ ва ҳамчунин муҳити экологӣ инчунин ба насли хурдсол тарбияи экологиро меомӯзонем ин барномаи иттилоотии таҳлилии набзи зиндагӣ буд хайр хонободу пирӯз бошед иқтисодиёти сабз чист паҳлӯҳои мусбиву манфии иқтисодиёти сабз кадомҳоянд гузариш ба иқтисодиёти сабз ва таъсири он ба ҳаёти инсон иқтисодиёти сабз заминаи бунёдии рушди устувор шуда метавонад ин масъала мавзӯи навбатии барномаи иттилоотии таҳлилии набзи зиндагӣ аст